Bilo da puže na sve 4, pravi svoje prve korake, penje se na sve stolice u sobi ili gura svoju omiljenu loptu po tepihu, beba se suočava sa svakodnevnim izazovima koji su teški kao i olimpijska iskušenja. Kao i svakom drugom sportisti, i bebi treba prava oprema koja će joj pomoći tokom bezbroj sati vježbanja. Pampers Active Baby pelene, anatomski prilagodljive, nude joj slobodu kretanja potrebnu kako bi se igrala na najbolji mogući način i uživala u zdravom i sretnom razvoju. Igra je za mališana komplikovanja nego što se čini, ali svaka minuta igre može značiti pravu životnu lekciju. To je razlog zašto su Pampers stručnjaci spremni da pomognu mamama da otkriju potrebne informacije o prednostima učenja kroz igru. I vaši mališani mogu uživati u slobodi pokreta, zahvaljujući Pampers Active Baby pelenama koje savršeno pristaju vašem malom šampionu. Svoje najveće sportske rezultate ostvario sam zahvaljujući podršci svojih roditelja. 1996. godine kada sam osvojio evropsku medalju na kadetskom evropskom prvenstvu, uz mene je bio moj otac Nedžad. Upravo zbog toga, cijeneći podršku koju sam ja imao, želim da i moje dijete, moj sin Omer, u svim svojim nastojanjima ima punu podršku od strane mene i moje supruge. Kroz igru je najlakše stimulisati sve aspekte psihomotornog razvoja djeteta, ne samo znači fizičkog, nego isto tako i emocionalnog, socijalnog i kognitivnog. Svoju stariju ćerku Evu usmjeravam da kroz neku igru da uvijek bude prisutna neka fizička aktivnost, da li je to neko puzanje, da li je to neko ganjanje, da li je to neko skakanje, penjanje. I mislim da prije svega ona kao dijete mora da razvija te neke svoje motoričke sposobnosti, ne da bi sutra bila profesionalni sportista, nego jednostavno da ima neko zdravo odrastanje koje će joj pomoći poslije u životu da može bolje da se snađe ako se odluči da se bavi bilo kojim sportom. Roditelj predstavlja znači snažni motivacijski pokretač za samo dijete i ta interakcija kroz igru unapređuje u početku znači vrlo snažno taj motorički i fizički razvoj djeteta, a kroz to i emocionalni i socijalni pa i kognitivni razvoj. Dok se London priprema da primi najbolje sportiste u 2012. Pampers pozdravlja bezbrojne sate treninga malih šampiona i nudi im pokretačku snagu koja pomaže da se istakne bebin jedinstveni duh igre. Pampers poziva mame da pokažu olimpijski duh svojih mališana u takmičenju sa vrijednim nagradama za male šampione. U periodu od 16. aprila do 13. maja Facebook stranica Mamin svijet postaje arena za 4 tima, trenirana od strane poznatih sportista iz naše zemlje, koji će se suočiti međusobno u Facebook natjecanju Pampers Olimpijada.